Ka kenhun dawa kyntiew kedan civil subdivision ya ke Patharkhmah Administrative Unit ha kejilang wali kejirang ba sesenes sotun kelalit bedia kendu yu mentirang ba kejala konrad kesangma ha kenop hai singi ka khanai tari kunai lar arajar apui. Habakran segilat patai kubor hadin kejingwani kendu uba esotun ulong wa ke Patharkhmah Administrative Unit keladon mental palat lapus nam kumta ladon kampan kyntiew kedan no yaka kenang men penjan ya ke sensa kada sakipai ba. Hakni ka jingilet nu jongi hakni ka singi ya I Honorable Chief Minister jongka Government of Meghalaya. Ye don lang hane ringkat bagi MDC nang ta I Chairman Secretary bagi member jongka Patharkhmah Civil Subdivision Demand Committee. Ka jingwan ka jongi hakni ka por ka dewan pensengau syaka sarkar syau Honorable Chief Minister bakin upgrade no ya ka Administrative Unit jongka Patharkhmah syaka Civil Subdivision. Nama ba kumba ngatrai borok yetip ka civil ka administrative unit jongka Patharkhmah mentak la kan kenjo syaka life arsnem te kala dai ka bala don kam tam ba yakni ka administrative unit ban upgrade syaka civil subdivision klang ban penjan ni kipai ba syaka administration ban penjan ni kipai ba syaka sarkar kam tam bagi dai haka ka constituency ke jungi ke badai border the whole of barok ki western riboy ki pajba ki badon hakate ki than ki kendu jinge sibun banlech ka headquarter jungka district namar ba ka jangai palat den takadau nak keleng jungi keleng jonga kum MLA bari MDC bat kumju bat ki member jungka demand Patharkhmah civil subdivision demand committee yawan khanang ni gapor ban pensengau chu CM bat kai ke mangi keren mata kalong ba sultanat kalong very positive nak keleng u Chief Minister ula ai ketika kentien ke basutan tambah ke proses kan habdon nak benta kumno ba ginya chakmat hak bidai bat kanika ban create lane ban upgrade ya ka administrative unit jong Patharkhmah syaka civil subdivision kai ka jingkular ko pio no Chief Minister kumong laong nak keleng I Honorable Chief Minister kumu leader ba nongelam jong badan hakli do jong Government of Meghalaya te nak keleng jungi ilong ba ka proses ki haban le ndai ke ka ba ngiekran kalong ka pastanat bat mairu itib ba ya ka jing jar jing pai ba namar ba ka western riboy hi borok weng bong pi ka jingai na ka headquarter jong district te la ban upgrade ya ka administrative unit kan yarap sibun ni ki pai ba ki badan haka than western riboy hi borok weng ya ka banong in kmi linti no menta te ngemna banong ndai nak keleng u Honorable Chief Minister long ba ngeniele kat bala ban penkloi nak ka benta ban pendep ya ka proses ka don ban le ekanu no ka kam kat ban create kat ya civil subdivision tagi don ka don hi ka ke ba ka government ka haban follow namba yela ban penbet pembiang nam ta ni ka jing don kam em ka jing demand ka jong yi ya ka administrative unit ban upgrade ka civil subdivision nadu ba ngala bagi pai ba kila pen kam tiang ban long kum MLA nadu senam aja khat pra ngelawan ke delegation syai Honorable Deputy Chief Minister Isa Pustun nama tu por I Chief Minister imdon ha station imdon Shillong tinglai kundu nglai keren sepang gani benta bat hani benta ka benta ngamar bila don lang bat ka Patharkhmah civil subdivision demand committee te na kaliang jungkiru ikwa hiban dayo ban pensengau su Honorable Chief Minister ke jing dawa ke jing pai ba makini ke kejingan ke jingi kalong nam ta ke jing don kam ke jing pai ba nolo kini ke de ki mat ke bapia bo mat em menta kesingi hi kamdon ke keren baik tik tang nak menta ban upgrade ya ka Patharkhmah Administrative Unit syaka civil subdivision hak bidai bat ka kanono ka jing ya software jing mut hak bidai bat ka border issue te nak keleng jonga kumunong mi khmat ngikwa hi baki pai ba border areas baro kini song san te ngidon kam hi ban ba nak keleng ki atli ki sarkar Assam dan Meghalaya ken prestat nak benta kumno ban solve ikini ni ki problem kam tam ha bidai baki border areas kalau mo situation tu mata hayung kle kumolong menta kalong jajai kamdon hir kai kamdon kanu ka problem menta te ki pai ba ki ya kila ya ki kam ki jongki